domicile, and I I'll tell you will what, be Pete, probable harassed. cause or no, I'll give you 3 seconds to get your ass out here. 1, 2... This is my own private domicile, and I will not be harassed! Bitch! Je suis dans mon domicile personnel et je ne veux pas me faire harceler. 3 secondes pour sortir ces fesses de là. 1, 2... Je suis dans mon domicile personnel et je veux pas me faire harceler! Pauvre con! Das hier ist meine Privatwohnung. Ich will nicht belästigt werden. Ich gebe Ihnen 3 Sekunden, um rauszukommen. 1, 2... Das hier ist meine Privatwohnung. Ich will nicht belästigt werden. Blödmann! Domicilio privado y no quiero que me molesten. Te doy 3 segundos para que salgas ya de ahí. 1, 2... ¡Este es mi propio domicilio y no quiero que me molesten! ¡Cabrón! Estoy en mi domicilio privado y no permitiré que se me acose. Dilo. Le doy 3 segundos para sacar su trasero de allí. 1, 2... Estoy en mi domicilio privado y no permitiré que se me acose. ¡Perra! Questo è il mio Sta zitto, domicilio e non tu sei mi nella devi condizione di lasciare fare in domande. pace. Ti do 3 secondi per portare il tuo culo fuori da lì. 1, 2... Questo è il mio domicilio e tu mi devi lasciare in pace! Merda! ここは個人の住居だ。嫌がらせを受ける筋はない。どうでもいい。言うんだ。3つ数えるうちにさっさと外へ出てこい。1、2。ここは個人の住居だ。嫌がらせを受ける筋はない。クソ野郎! Тут частное жилище. Я не позволю себя унижать. Я дам тебе 3 секунды, чтобы свалил нахер. 1, 2... Тут мое частное жилище, и я не позволю себя унижать! Сучара! ये प्राइवेट जगह है और तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। अपनी ये बकवास तुम किसी और को सुनाना। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ बाइज्जत बाहर आने के लिए। जल्दी आओ। ये मेरी अपनी प्राइवेट रहने की जगह है और तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। समझे? Eu estou dentro do meu domicílio e não vou ser intimidado. Eu te dou 3 segundos para sair daí. 1, 2... Tô dentro do meu domicílio e não vou ser intimidado. Idiota! Sóc al meu domicili particular i no Doncs vull escolta'm que amb molesti. atenció. Amb causa probable o no, et donaré 3 segons perquè fotis el favor de sortir. 1, 2... És el meu domicili particular i no vull que em molestin! Cabró! Estou no meu domicílio privado e non o posso impedir. Probable ou non. Veña. Doulle 3 segundos para que saque o cu daí. 1, 2... Este é o meu domicilio privado e non o pode invadir. Porco! Şu anda bana ait olan özel meskendeyim. Beni taciz Bak etmeye ne diyeceğim. hakkın yok. Sana dışarı çıkmanı tavsiye ederim. Dışarı çıkmak için 3 saniyen var. 1, 2... Şu anda bana ait özel meskendeyim. Beni taciz etmeye hakkın yok. Sürtük! Ez itt maga a lakás, és nem tűnöm, hogy háborgasson benne. És mi nem. 3 másodpercet kap, hogy kidugja a segélyt onnan. 1, 2... Ez itt magánlakás, és nem tűnöm, hogy háborgasson benne! Seggfej! Ja jsem v soukromém příbytku a nesmím být obtěžován. No. Máte 3 vteřiny, abyste odtud vypadl. 1, 2... Tohle je můj soukromý příbytek a nesmím být obtěžován. Ty svině!